Yes, ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha kuri we muntu wabashije gukanda subscribe ndetse nawe utaranayikanda nyaboneka reba hano handitse ijambo subscribe ugenda uyikandaho, unareba hano handitse ijambo like nyaboneka ku muntu ureba ikiganiro ntukande like, wenda subscribe ushobora kuyihorera ariko bikandiye rimwe rwose ntacyo biba bitwaye, dore ko like ituma Google iduha recommendation. Mbonere kwihanganisha cyane cyane abanyarwanda n'isi muri rusange. Twatangiye iminsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1994. Ngira ngo nibihe bitoroshye ku banyarwanda ndetse n'amateka nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndaza kuba ngenda nyarukira hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mu bihugu by'ibituranyi nk'u Burundi, cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuba hagenda hasohoka verisiyo zigiye zitandukanye nyuma y'uko haje kuba hagenda hagaragara guturikwa. Uku guturika kwaje kuba kugenda kuvugwa ko ari impanuka, ariko nyaboneka bitewe na verisiyo yindi ije kubigenda ijya hanze. Abantu benshi batangiye kuvuga ati ese nticyaba ari igitero cyabaye cyahishwe. Turaze kwa tugenda tugaruka kuri iyi mpamvu byose gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda mve ahangaha kandi ngaruke ku kibuga cy'imirwano hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mirwano hano muri Fizi ibintu bikomeje kuba birushaho kuba bigenda bibi cyane cyane hano mu midugudu ituwe hano muri Fizi, nko mu midugudu ya za Kajembwe, Mugeti. Ahangaha rwose umwe mu bakoroneri yaje kuba akuramo inkweto arirukanka. Kugukuramo inkweto yazikuyemo gute nyaboneka byose uraza kubugenda ubyumva mu rugamba rukomeye cyane rwaje rugenda rubera muri aka gace. Uru rukaba ruje no ku munsi w'ejo haba rihiriwe imirwano. Mvuye ahangaha kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kuba agenda agaragara kuri uyu munsi washize afite indabo ari kuba agenda yibuka uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira Cyprien waje kwitaba Imana mu mpanuka yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1994 avuye mu rugendo rw'akazi muri Arusha, aho yari ari kumwe na mugenzi we Perezida Juvenal Habyarimana. Yaza kuba ngenda ngaruka kubyo Perezida Niva yaje kubagenda atangaza byose. Ndaza kuba nihuta kandi ngarukano mu mikeke nyuma y'urugamba rutoroshye cyane rwaje kuba rugenda rubera muri aka gace. Ubu nyaboneka bikaba byamaze kuba bigenda byemezwa yuko abarwanyi ba FARDC bafite uduce tumwe na tumwe barayemo ndetse n'utwo bakuyemo inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Bamwe mu barwanashyaka b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bahakanye ibyo kuba batari kumvikana no muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu muri iki kiganiro cyacu tugiye kuba tugenda tubanamo cyane cyane muri iri joro. N'ibindi byose nabashije kurondora turaza kuba tugenda tubibanamo. Nyaboneka nkandira like wowe uri kureba kino kiganiro, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Nihuta cyane reka mpera ahangaha ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri za Karehe. Muri Karehe intambara ikomeye cyane imaze iminsi igenda iba, ubu ukaba yiriwe ivugwa mu mice bya Mubuku, Ziralo ndetse n'Ambuzi nk'uko twari twaje kuba tugenda tubigarukaho mu biganiro byacu byagiye bitambuka kare. Muri ibi bice hakaba hariho hagenda hagaragara kwigarurirwa ibice n'abarwanyi b'igisirikare cya Wazalendo bafatanyije na FDNB bitewe n'ibitero shuma ndetse n'ibitero bikomeye cyane bari kugenda bagaba ku barwanyi b'inyeshyamba za M23 muri ibi bice byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigahita bihura
nuko abaturage bafite ubwoba bukomeye cyane, kandi abaturage bakomeje kugenda bagira impungenge ku mutekano wabo muri ibi bice. Sosiyete sivile ikaba ikomeza kuba igenda ivuga yuko bigoye yuko umuturage muri aka gace yakwizera umutekano wiwe, kubera ibikomeje kuba bigenda biba cyane cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Karehe yose. Ubu navuga ko nyuma y'uko ibi birwano cyangwa se ibi birindiro by'inyeshyamba za M23 byabaga mu Bukuru, bije kuba bigenda biraswa na drone, abaturage batuye muri ibi bice bakaza kuba bagenda babivamo. Hakaba hamaze kuba indiri y'abawazarendo ndetse na FDNB n'aba bacashuro, ndetse bakaba batangiye no kuba bagenda bahashinga ibirindiro cyangwa se amadefensi n'amakomunikasiyo, nk'uko tubikesha ibinyamakuru byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye hano reka mpite nerekeza hano muri Fizi, cyane cyane nyaboneka mu bice bigiye bitandukanye bituwe n'abaturage, ndetse nano imurenge. Inyeshyamba za M23 n'abafatanyabikorwa bazo mu misozi miremire yo hagati ya Uvira ndetse na Fizi, nyuma y'imirwano ikomeye cyane Wazarendo yigaruriye Muramvira, Kajembwe ndetse na Mugeti. Umutwe wa M23 ukaba wasubiye inyuma uri kumwe n'abarwanyi bawo ujya mu bice bya Mitimbo. Abo ukaba ngo uri kuba ugenda uca mu baturage bagiye bahunga iyi mirwano muri kano gace. Amakuru akaba avuga ko aba barwanyi bitangiye kuba bigenda biba bibi, ngira ngo kare nibwo twagendaga tugaruka ku makimbirane ari hagati mu bayobozi bayo, yaba General Boduwe ndetse na General Sultani Makenga ndetse n'uyu Corneille Nanga, ndetse akaba harimo bavugwa yuko ubu General Sultani Makenga yaba yatangiye kugaragara nk'umuntu utari umwizerwaho. Iki ari kimwe mu gikorwa impuguke ziri kubona ko gishobora kuba cyakora mu nkokora umutwe w'inyeshyamba za M23. Muri 2013 ibi byaje kuba bigenda bivugwa. Nyuma yo kuvugwa biza gukurikiraho uko bacitsemo ibice, ndetse ababafashaga baza kubakuraho amaboko, bita bihindukira noneho abangaba babaye banyamwigendaho. Aribwo twagiye tubona ibitero bikomeye cyane, bamwe baratsindwa karahava, aribyo biriho bigenda bibona ko byaba bishaka kuba byagenda bigaruka. Nyuma y'ibyo ngibyo rero ubu ukaba ubona yuko nihatagira igikorwa bishobora kuba byagenda byisubiramo. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nyarukira n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo twagiye tugaruka ku iturika ryabaye mu gihugu cy'u Burundi. Abayobozi b'u Burundi bagenda batangaza yuko kwaba ari ibyatewe n'impanuka y'umuyaga nkuba, nk'uko bo bakomeza kuba bagenda babigaruka. Mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko iturika ryabereye mu kigo cya gisirikare cya Camp Base kiri i Musaga mu mujyi wa Bujumbura ari impanuka y'amashanyarazi, urujijo ndetse no guceceka ndetse n'itumanaho risa n'irigenzurwa bikomeje gutuma abaturage bibaza niba ukuri kose kwarashyizwe ahagaragara. Mu ijoro ryo ku itariki ya 31 Werurwe rishyira iya mbere Mata 2023 ryabaye ijoro ry'akaga ku baturage b'u Bujumbura. Iturika rikomeye ryabereye mu nkambi ya Gisigara ya Misaga, ndetse ryakurikiwe n'amasasu menshi y'urusaku rw'amasasu n'ibisasu biturika imyotsi myinshi mu kirere, abaturage bahunga, inzu n'imodoka byarangiritse, ndetse n'abantu bamwe bagenda bahasiga ubuzima.
ku ruhande rwa leta igisirikare cyatangaje ko byatewe n'impanuka y'amashanyarazi yateye inkongi mu bubiko bw'amasasu ndetse n'ibitwaro. Nyamara ku rundi ruhande rw'abaturage n'abasesenguzi ikibazo bavuga ko ari ibintu byabaye bitewe cyangwa se n'igitero. Imvugo ya mbere, impanuka ya tekinike. Nk'uko byatangajwe na umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza, iturika ryaturutse ku kibazo cy'amashanyarazi cyateje inkongi mu bubiko bw'aya masasu. Iyi ni inkongi ngo yatumye habaho iturika ry'ibikoresho bya gisirikare bigaragara cyane cyane mu bikoresho bikomeye cyane. Imibare yatangajwe igaragaza ko nibura abantu 13 bapfuye, abandi 57 bagenda bakomereka. Icyaba gikomeje kuba rero kigenda gituma abantu benshi bibaza ku by'iri turika ni nyuma y'uko haje kuba hagenda hasohoka izindi verisiyo z'abasirikare bakomeje kuba hagenda batabwa muri yombi. Ngira ngo twakunze kuba tugenda tugaruka kuri liste y'abantu 26 baje kuba bagenda batabwa muri yombi. Magingo aya ngaya hakaba ngo hari inama ikomeye cyane yabaye kuri etat major hano mu gihugu cy'u Burundi. Nyaboneka mbonera no kugenda nkubwira nti ntabwo ibyabaye muri iyi nama birajya hanze, kuko yaje kuba ahagana ku saa moya igitaraganya z'umugoroba. Ngira ngo ku kiganiro cyacu cya mu gitondo nyaboneka mutwitege, turaza kuba tugenda tubaha amakuru araza kuba agezweho ajyana n'iyi nama yabaye hano mu gihugu cy'u Burundi. Nkomereje hano mu gihugu cy'u Burundi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 6 nibwo yaje kugaragara ari kunamira wahoze ari perezida ndetse yajyanye n'indabo ku gituro cyiwe. Uyu ni Perezida Ntaryamira Cyprien wapfuye hamwe n'abaminisitiri be babiri mu mpanuka y'indege yabereye i Kigali mu mwaka w'1994 ubwo bari bavuye mu nama y'akarere mu gihugu cya Tanzania. Nyakubahwa General Neva akaba yashyize indabo kuri uyu nyakwigendera waje kuba agenda agwa muri iyi mpanuka nk'uko twazaga kuba tugenda tubigarukaho. Vuyanga kandi reka mitenerekeza n'ubundi hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaga ni kenshi cyane ku munyamakuru watangaje ko mbere yo gutabara umusirikare wa Amerika mu gihugu cya Iran. Donald Trump yatangaje ko ashaka gusobanuza umunyamakuru watangaje bwa mbere ko umupiloti wari mu ndege yahanuwe muri Iran yatabawe aho yakuye ayo makuru, agaragaza ko azamufunga mu gihe atamubwira aho yayakuye ayo makuru yatangaje. Ibi yabitangaje ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu biro bye ku itariki ya 6 Mata umwaka wa 2026. Trump yavuze ko kwinubira uburyo abanyamakuru batangaza ibiri kubera mu ntambara Amerika na Israel bagabye kuri Iran, bavuga ko bahora bagaragaza Amerika nabi bigatuma anibasira bimwe mu bitangazamakuru. Ku itariki ya 3 Mata umwaka wa 2026 abanyamerika bakiriye inkuru y'icamugongo yihanurwa y'indege y'intambara ya F-15E Striker ingo yarasiwe mu majyepfo ya Iran. Amerika yihutiye gutabara abapiloti bari bayirimo ndetse ibageraho ingabo za Iran zitarabafata. Icyakora yabanje gutabara undi aburwa nyuma y'amasaha. Nyuma yo kuraswa kw'indege, ibitangazamakuru byinshi byahise bitangaza ko umwe mu bapiloti yatabawe ku giti cyiwe. Trump yavuze ko gutangaza ayo makuru byashyize mu kaga uwo batari bari babona, bikabangamira n'ibikorwa byo kumutabara nubwo byagezweho nawe akavanwa mu menyo ya rubamba. Yagize ati, ntitwigize tuvuga iby'uwa mbere mu gihe kugeza mu isaha nyuma umwe atuvamo amena ibanga. Icyakora twizeye ko uwamenye
ibanga tuzamubona turi gukora iyo bwabaga ngo tumenye uwamenye ayo mabanga. Yakomeje agira ati tugiye kujya muri iki kigo cy'itangazamakuru cyabitangaje mbere ndetse tuzavuga duti inzego z'umutekano n'urubireke cyangwa se rumujyane muri gereza. Ntabwo hamenyekanye neza ikigo cy'itangazamakuru Trump yavugaga, ariko ibitangazamakuru byatangaje nk'uko uyu mupilote wa mbere yabonetse birimo The New York Times ndetse na CBC News ndetse na Oxys. Nyuma yo kubona uwo mupiloti wa mbere, hari undi musirikare ukoresha intwaro muri iyi ndege wari waburiwe irengero. Hari impungenge nyinshi ko ashobora gufatwa miri n'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Irani uzwi nka RGC. Amerika yohereje abakomando muri Irani kugira ngo bajye gushakisha uyu musirikare ufite ipeti rya koloneli. RGC nayo yakoraga iyo bwabaga kugira ngo imugereho mbere, inasaba abaturage kuyifasha kuba bagenda bamuhiga bikagira ubwo bamushyiraho amafaranga y'akayabo y'umurengera. Ibi rero bikaba byaraje kuba bigenda bituma Amerika igenda imutabara cyane yifashishije Delta Force, itsinda rya 6 rya Navy Syria nabo mu rwego rw'ubutasi bwa CIA baza kuba bagenda bamutabara. Ibi rero bigahita bituma yuko hagenda hagaragara umwuka mubi mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuba Donald Trump avuga bati nyaboneka turakora ibishoboka byose uwatangaje iyi nkuru tuze kuba tugenda tumubona kandi aza abihanirwa. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nerekeza kuri iki kiganiro navuga ko kiza cyane muri bino bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Minisitiri Bizimana yahinyuje abavuga ko jenoside yatewe n'urupfu rwa Habyarimana. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana yatanze ibimenyetso bihinyuza abahora bashaka kugaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal wabaye perezida w'u Rwanda. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu ku itariki ya 5 Mata 2026, Minisitiri Bizimana yagaragaje ko guhuza ihanuka ry'iyo ndege na jenoside yakorewe abatutsi ari ukwigiza nkana, nk'uko mu gisobanuro cya jenoside harimo ari umugambi utegurwa ugamije kurimbura abantu hashingiwe ku bwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa se idini. Minisitiri Bizimana kandi yasobanuye ko uwo mugambi uba ushyigikiwe n'ubuyobozi buriho kuko atari ikintu cyashoboka butabigizemo uruhare. Yagize ati iyo habayeho umugambi wo kwica abo bantu hagendewe kuri buri bintu iba ari jenoside. Ku batutsi bo mu Rwanda rero, leta kandi ya Habyarimana yateguye umugambi wo kubica bose ishingiye ku bwoko bwabo bwanditse mu marangamuntu zashyizweho na leta. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko uruhare rwa Habyarimana muri jenoside yakorewe abatutsi ruhera ku kuba ari we musirikare wa mbere ku rwego rwa ofisiye u Rwanda rwagize ndetse aba umuyobozi w'ingabo, ariko zari zishingiye kwivangura. Yagize ati ingabo z'u Rwanda zashyizwe mu mwaka w'1959 zishinzwe n'Ababiligi babiri. Zimaze kujyaho rero, abashyingirwagaho ngo umuntu azinjiremo harimo ko zigomba kuba zigizwe n'Abahutu
umuhutu gusa, kandi ko umututsi azajya ashaka kwinjira bazajya bamubwira ko adashoboye. Ibyo byabaye mu mabwiriza y'izo ngabo, kandi Habyarimana niwe wabaye umwofisiye wa mbere uyobora izo ngabo zigenda kuri iryo rondabwoko rya Hutu. Yatowe gutyo aba ariko aziyobora. Noneho bigeze mu 1962 zica abatutsi barenga ibihumbi 2 ibyumba, bazira ko hateye inyenzi zivuye mu Bugande. Minisitiri Bizimana kandi yavuze ko kwibasira abatutsi byakomeje, ndetse Habyarimana wari uyoboye ingabo yemeranya na Kayibanda Gerwari wari perezida ko uko inkotanyi zizajya zitera bazajya bica abatutsi bari mu Rwanda. kandi icyo gihe hari kera cyane mbere y'uko ya ndege ya Habyarimana ihanurwa. Yongeyeho ko mbere y'1994 Habyarimana yagize uruhare rugaragara cyane mu mugambi wo kurimbura abatutsi bijyanye n'imishingano yakoze mbere yo kuba perezida. Yagize ati, abigiza nkana bumve ko intangiriro y'ubutegetsi bwa Habyarimana yari intangiriro y'ubutegetsi bwica. Nabwo Habyarimana yayoboye ari umuntu ugendera mu kuri, yari mu butegetsi bwica kuko yamaze imyaka 11 ari minisitiri w'ingabo na polisi wa Kayibanda. Rero we wayoboranaga ibyo bikorwa byose, akohereza ingabo n'abapolisi. Iby'uruhame rwa Habyarimana muri jenoside yakorewe abatutsi mu kwitegura kandi byanabonywe n'imiryango mpuzamahanga, ndetse bitangaho umuburo ku butegetsi bwe, nubwo nta cyakozwe kandi icyo gihe indege yari itarahanurwa. Yagize ati, hari raporo yakozwe na Amnesty International mu 1992 igaragaza ko hari abantu bamaze kumenyekana bishwe na leta ya Habyarimana mu bice bitandukanye, bagera ku bantu 1000. Bakora urutonde rwabo bari abatutsi n'abandi bahutu, bagaragazaga ko hakwiye kuba impinduka. Indi ni iyakozwe n'imiryango 3 yiteranyije leta ibemerera kuza gukora iperereza muri prefegitura za Gisenyi